Let's go. Wei ubreu ulale bijot yalah kaparakan si dah kabakular ban yasong purim batka. Kane kalau kami ka balai ars nem kerta. Kala keno bakal syabat bor hadu bakanda armet ha ulok jongka henmen. Dah kabakular yaka bakan ya poika batka. Kane ka jingjia kala jia hakanong ba juilor jongka jelam Madhya Pradesh. Ka no saleben kala keno ba ulok jongka henmen jongka uba kerteng uram lakhan khatik ula penbor ni kong yaka banyak klatno badu tengah jongka hadin nang ta ula lebi jot yaka hadu safnem kenti dak bakular banyak songkurim no batka hakan ni kapor kani kanong saleben kala penpauru bakal asdang banyak kenat badla utengah jongka hakan ni kapor ulok jongka henmen jongka ukatik ula sedang banwan sajing jongka hadin balayok kajing syania naka bat ula penbor yaka bakadai banyak klatno bad utengah jongka kane ka breu kalaya turu bahaka we kasni une ulok jongka men jongka ukatik ulawan sajing jongka haba ulalap yaka pagadon marwei haying kala keno ba ulale bejot yaka katkum ka jingkla jongka haba kane ka breu ka persajur yaka jingle jongu henrei une ulok jongka men jongka ula nang yai penbor yaka ba un saya syong no batka hadin kane kalaya teng hadu kisnam bat kane kanong saleben kala pun kun kala kha kun lung da ikun kan thai wat hadin bala kha kun lung me ukartik uklem sumar yaka kumta kala pitar ting e ya u bakane kanong saleben kala penbor kala ya unong sakeno ban songkurim yaka henrei ulanang yai kan taj bek bat ula perngem penban ban penyap ya ikun lung jongki ha pakut da kan jing pitar katei ka pasaleben kala le chathanat ban ujor persyayu u kipulit kila pelong kajing tuet ban yokem yo utei ubasya keno hadin pa ukartik ulatip ya kane ula perngem penban ban penyap ya kakun jongki lada kasim kajing yarap na kipulit kane kajing jia kala jia hasankar kulini jongka jaka jongki pulit jongka janagan hapo kanong ba jongka jiwalior jongka jala Madhya Pradesh.